zigatuma uruhu rwawe ubona rufite density ihagije. Rero iyo uskipinze, iyo uretse gukoresha moisturizer, bituma uruhu rwawe rwangirika. Ikindi gishobora gutuma uruhu rwawe rwangirika ni ukudakoresha sunscreen. Sunscreen ni ngombwa cyane waba uri mu nzu waba uri hanze, kuko sunscreen uretse kuba iturinda zino za UV, ino mirasire y'izuba, inaturinda n'iyi mirasire y'amatelefone, y'amateleviziyo, amakompiyuta, ibintu nk'ibyo irabiturinda. Rero iyo utari gukoresha sunscreen uba uri guha amahirwe free radicals ngo zize zatake uruhu rwawe. Uruhu rwangirika gake gake, ntabwo ari ako kanya ngo uhite ubona ngo uruhu rwawe ngo rwangiritse. Oya, biba ari process, bitangira gake gake, ubona ruri kuma, ejo ukabona rwakoze amavuta menshi, ejo ukabona ruri kukurya gutyo gutyo. Ntabwo